Yama munyina mache ema kwa babiem emfa emra Badwam Jumedie so on Adom TV. Live on DSTV channel 280, Go TV channel 119. Multi TV TV box no so no. Ocean live and so honum HD plus and so them. Enti be ye available bia so benya Adom TV ya hwe bia no. Ukwe live on Facebook Adom TV Extra. YouTube is Adom TV. Asem Yi Di Ka na Asem Yi Di Ka is here for a second say Kingdom Herbal Center. Before that, man, a very good morning. Come Dr. Amufa Penipo that Kingdom Herbal Center ano. Opedi nyame nhyira. Onyo kese. Muni adwuma pa obo edema o my Ghana. Ghana fo ni so. Ahofama odo ya wotedi. Ede kire Ghana de hye nyinam. Or the Kingdom Herbal Center. Or the Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsules na badwaso. Me say eboa ewo rostadi adore ni padwanim. E san so boost to immune system a ugina ona so yepa. De bia hode wa betimi akode aba. Uze na nsem frama na nam fa na nye papa. To want me boost to immune system kakra bia from be famu ana say o yare aro no. Unya Kingdom Herbal Mixture. And a Kingdom Garlic Bitters. Na enum na emu ye pam. So the new Kingdom just say power capsules so abadwaso. Emema ne dia. We emema na giatum. Mema no ma giatum. Anu a na obi ade emema esem sa. Buaba bema timi je ne mema yosem. What him say yes bema muni. New Kingdom just say power capsules. But say be fa to him say enye aphrodisiac. E na anum wie ya na no oba de kwa akoda da bi. Eye dro se na oti yo ya ne ares prescribe tipa ye dro dia mawo wonu eboa saw yade na nwia se de bia be no asana na oba de akwakoda e saw yade once and for all. Tremendous capsules ye man see infio white ne nyina de free dia mom Ghana ba bia ton de bia kwa se be ka bia 24 ani kire Kingdom Herbal Center or Kanshi Drug Lane and Krankrodwe bu frame 0275 804 064 0275 804 064 and 0302 938 153 0302 938 153 Kingdom or say no challenger and per minu be dim ko bobu se makati ye ra abato bremuti no election related kombo ebekoso bebre ade bi akoso ekoso na ebekoso yanka ho asem na ebe ha o men medocalpulseghana.com shade bi o TV ne so ne hu ne meka ho asem shade o TV ne so en asefem eni kwase etina se eso se o man se eye normal enye normal kete all the chiefs who have boldly endorsed Mahama and Nana this 2016 se mi biebie mo akene wo ahemfo ko be se du eno mudin e wo hanom ba me nanyo mudi ne hiam sesei ahemfo publicly Badwam media me manfo yata adwam amachi ye de na akufo ado kan ya gidie timni manfo nyina beto abada mo so vote ye baako ono manfo be nananom boni die kwanso yesramo eto de bia mu bi nso ka ho ne edi nananom anim se bi eye fom mu bi ko kesi ye ohina sem de yanka but the himfuni bi nso sai niema nananom bia na munnim ya banyo sem ne ye mamu no tan obuo baako sei enim ya politics na Ghana no respect ye the respect baako say kranim to your hini na abagiji wonim da bia eyi wonim declare support sem ahama o se ba omi o sa lunch tabato se wanyo obenda atan abobi etimi twetwe wonim ebe hawo aho na ade ahonte be se betwa dan kutire kra wontwa because empenisie esie man ho kwan a mbika ho eye de enko
ye di chinchina wo hene so wuru pani bia na asai sebi awoto sendio na aba mo for chebe na o se me ye bland because ni man na mo bi eye no time eye ni mpoase Samonyo sem no ni ji ho a to wo fira akonya ne so na ni Paul betumi adwo manfo ne kanko no e metira akonya ne so ebia munni mo hawa e de bre mo manfo ye yo maya ya manyo sem na ye no sem wo MPP na menya wo NDC a wonya menya oye metamfo the only moment yeah, boss, the minimum account from both sides. And yes, sir, we are both benefiting from a source. Adibiaba, ye betche, NDC benyebi, MPP benyebi, and the minimum. But then, yes, sir, ya money or something any Ghana no. Akume dear Chenya kuma papa. It is the more who declare, and I'm messi. Ena mo bentin on se na sia president Kufuor ko ka se e konfifo to abediti a NPP mrache dwani e ntirani afri mo so no you see enye ka se ka le badwam but no kweli se no kure ni amanyofo su wo Ghana ena mampani Kufuor e ka ye no no kure wo no amanyofo ye wo Ghana wo su ni wo ban wo ye bia ena president Nana Adom Kufuor e ka tena man fefre konfi ba ye no etu ohine no declare the ama party A and a party B. Party na ma na omanfo esofa within the number of years party na one time achi no ebetena konya so. The question is most of you no kra no declaration na moye for pure personal benefit. Your parochial interest, your selfish interest. And amode it's not because mono manfo di nkomo and a manfo no pesa akrofo no. Enya no kra afemudu mo ya ma enne obuoni ni de ya na wo ahini wo Ghana no bra na ebrase first ni ka so bi yo hene na ebe ya but ne betimi aka the same thing e ka so bi yo hene na tutiti na chawchamu na tunentu maguni sabinkum so efra no ne kesim eba. What you say yes, but Mr. say and then anamayfo National House of Chiefs. Montras Musa will say, "Sa opuni ni di na ne water te ma mona na no tina akunya so enne ebi ho mamo." Because my yenhwe ha mo ntimi kam akasa mo nsem. And mama National House of Chiefs nso mo ache say two MPP wo na afa and NDC wo na afa. It's in a party what power. Ne huni pa oyo hina obe mu no e na be president baby amoke kan kono no e kan for now oyo hina now declare asem si o traditional area ubedeti mi nya no akabi koso bia no na jai onu bia ni baby abeka de akọ etu boni de bia ni ho ma obiem ametro krata bia asante mampo hina da se ro se bonsu and in penfo atre through Mampo Traditional Council Registrar or Penny Bright. Krata bi atre dia ma asante mampo ayenfo ya ewo ho no. Me letter no at your TV no so na hwa de. Krata asante mampo hine through the registrar ya o Mampo Traditional Council atre dia ma ayenfo ye wo asante mampo. Ye ura 2024 abato ai beto no say November or say December hwasma penny e ka de akere anama ayenfo ye wo no. Participation in active party politics. Pursuant to Article 2761 of the 1992 Constitution of the Republic of Ghana, which stipulates, and I quote, "A chief shall not take part in active politics, and any chief wishing to do so and seeking an election to Parliament shall abdicate his tool or skin." I am directed by Dasibro Osebo to the second Mampohini and President of the Council to highlight the above constitutional injunction on Ananum for your attention and guidance in the wake of the 2024 election campaign period. Please, thank you, Bright Osu Answer.
registrar all members traditional Njase council Mampong. So we expecting say na nama info ya mo Asante Mampong. You do the needful. Yes, we expecting. So na nama info ya mo Asante Mampong. We nyam nam twa sa krata we. If the bright also as one a registrar for Mampong Traditional Council. Nima kwesi say menya registrar. Eye krata o trema na nanom. And they say ye huan ye pes ma catch them ma hu ne ekoso ntino ye kwa huan apimi e de ye mamo. Tena my fear was Asante Mampong. Now I want to believe say na my fa odo aka wo o my ka na nyina so e be sua sa bibi de afri mu. Na mu bi ye man ye time dodo. Mu bi ye man ye time dodo. Ena domama na eko ena akufado na eko enso be wie chi no. Or he could declare for a president because by a crowd. We couldn't come across a great time. And put to be uncles. Tell because the mind will be no, ya, many man for whoa. Near hidden beddy and the pessimum coming up for be and Ababeji Akunya can tell so. As I him for selfish seeking interest. And then you was Yakunya so. And of course, come because me, I even have a challenge with that traditional system. Because when you first see or hini wa Ghana no or see him so hini bejina odi amaye nyina dia or see enya say entimi nkoye busuo kokitwa bi enkoye obi akekafa ne maye so betan yentimi mama trasema abusuo kuma bi see you hini and your pompo or your hini. This is wow. LCA nyina dia no etobi. Sama infu bi fi say this is the length. Yo madi ya hinisem no ebe kodea. Obuni ye firi hundodo. Obuni ye firi hundodo. Adai. Ahiana na obenya di. VH ba kwa betena munti. VH ba kwa betena munti. Etina no manfo nyina. Na won ka just manfo nyina beto abakọ ba wi a waka no. What's never to us? If I say, come Kingdom Herbal Center. I'm the Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsules. I've a or the new Kingdom Ginseng Power Capsules in ye. Tremendous capsules in man idea. A voice is here in few of the man. People talking about a trend to be a cause some can be at all. At the 440 and check Kingdom Herbal Center or Kaishi Drug Lane and Crime Frame 0275 804 064 0275 804 064 now 0302 938 153 Kingdom or no challenge. I mean the accuracy is the pensemu etwaso.